Ole kan missionary Martar-Te chanchin ngai thak chun zum le ila pu vanlal ruaya kum sang kha zakua somria ta tanga sang ni le panga vanlal ruaya pachuau ma ruaya hi unau mi pa hlir pathum zinga amilai ni in anu le pa te hian an fa lo piang tur hi an urlok na sadeu nge ni urlok zan December ni somni pali sang kha zakua somriat kha na lo pianga atu Christmas ni apiang nilolo jok se mingdang apumai thaye apa la ro sang apachu late ania anu chu lal than moi to chong ani anu te lam hi zai thiam chung an nia lal than nguri to chong upa arlal mal somanu pui phei hi chu Mizoram zai thiam lar berte jingami ani anveng ram hlun sauta primary school azawa middle school ram hlun veng la ya zo le a high school le higher secondary school chu government Mizo higher secondary ya zo le in Frank Bana college a BA third year zirlain missionary ya akalta ani ruai he anu pilal than moi to chongin anau sen lain hanin afa Samuel alhan angkhan pathian rongbol tu ni turin alo hlan to a heiwang po hi ani mai theye anau panlai atangin ko ran bel tlat mi ani a ma shroya hian anau panlai atangin le khabuzi ale chiarte nuwa mati ema thon thu te po anau pante ta tangin azia kaziak thina ni le khabu a chiarte zinga missionary chanchin ziana bu a chiana sale zuala ama po a hne theye ema chu wangin anau panlai atangin enge I aim in life tia anzo po in missionary ti in achang thin ma se hun te liam zela missionary ni po chak na nei manglovin khovel hausak na le ro puina telama kaltumin IFS ni chu athil tumber aloni ta a chumi hun lai atang chuan college se chua san don thlengin competitive exam atana in buat sai na anei chu atha talawani ma se anui na tana banglawa tong trai sakna le pathian mangai na wangin anun pum chu pathian hne na hlanin amatan chawa in mang turin a in hlan ta ani ti chuan kum sang ni le pakhat September tha khan an ko hrana secretary in missionary pre-service training tour sinat mission board in andu ti achiar chu alo sia a dil venge yatum ta a heti lai hian BA third year geography selection test an nei lai ani a uluk takin nei ngei tu a pathian arona achung te aron boka ti chuan dil na form la chuakin written test le interview pal tlangin atling ve ta a heti lai hian kum som ni pakhat chau alani a atling ti ashriat ni hian cricket an khel zo hlim ania ain thuam na po lip lovin biakina lom thu soin na lut ngala achung te po an lom hle bok ani ti chuan kum sang ni le pani khan mission veng khanga missionary training a pre service training nein thatakina pa sa kum sang ni le pathum January tha atangin sinat mission board chuan charisma English school karbuk Tripura fila evangelist teacher turin atirta ani tichuan India ram IOA ram dang palai IFS ni atum chu lalpan amatan Krista aya palai ambassador for Christ atan alo thangta ani Marshwaya hian January sang ni pathuma atho namun karbuk Tripura South akhen phata tangin phur takin pathian rong abol ngala trong azir taima ema ahun puma lalpa ta na a in pek angin ama tan chuan amhangta ani mirel ruchak takle thil sa thai tak ani angim karlawa trong tual leng chu thiamin atho atanga tharuk vela karbuk tongin thu asoi thei hial ani anau panlai atangin sport rang sanga ain khel ve thina table tennis le cricket a phei chuan loman te po adong to thina chu chu thona po mangtang khain ring tu le ring lo no pangte leirol te tan nisen sa hnuaya po phu takin an cricket coach a atang thina anni
an tuina ber alo ni boka nuam an titlang thei hle ani mi je puitling tak anaya rongbol na atana atangkai puidon chuan engpo tu hne na po azir zel mai ani anu te una wangin zai thiam ve vak lo ma se la hi atui pui ve viau thawa ama to ka chuan guitar aper thiam ve a rongbol na po an cho tangkai hle ani anom vak lo po in khom le rongbol na peng dang a thul du ngai lo an ma ni zirti tu tura kal kania in tha da thei kani lo ti hi angai dan het tak ani a tho hun chung a rei lo hle na in mo phurna tam tak a chel mana ko ran sum vong tu bial ziak tu branch halai ziak tu le bial assistant secretary te karbuk bial workers committee secretary na te tlim takin a thok man ani soyang khan thil sa thei tak le hriat tumna nei mi tak ani angin ko ran mi tlo kual a pein bial chung chanchin po a hre hle a karbuk bial chunga ko ran te chanchin ziak turin bial point a ring to ka aruat ani midang khongoi thei tak le ngai tu mi tak ania voi khat po kum sang ni panga khan zan khat chu an omna cyclone na tak atle a an biakin chokidar in po ti chia im an hliam nual loma mission compound na thok tu tlemte omte an vakal nga la heti la hian ma suya po malaria pv vein treatment lame kania ma se anat na po ngai saklovin akal ve a reife nuwa lokir la in an nu pa in an tong trai nga la zinga ma taka thole in kholai le biakin compound ti fai natlanga dam lo chungin thok ni leng le a hemi cyclone chungchang po hi ramthar chanchin buwa chu turin ajiak nge nge tin mi khongai thei tak ani awangin a cycle po phal takin tu po aron dila piang chu man tir zel thina ato pa alir thei nei chun a cycle chu mi nan nei saklen ta ani arong bol sak alalpa awangin ring tharte tan ui anei ngai lo april ni riat sang ni pali khan a tho pui nulalal fak zuali te evangelist teacher daughter of upaliana barapani silong karbuka missionary na thok lainen ramhlun south presbyterian kawran aizola anin neya nupa in ko ngai takle hlim thei tak ni in nupa a prachar le no pang visit po nuam an te in an pe hle thina ni pathian mal somna tong in january ni ruk sang ni panga khan fa pa du om tak lal za oma an nei man hlau bok anu puinen hian anin nei rei man lo hle a ma se pathatak ania an nupa po anin koprem hle ani rongbol na a ama inda thain theito pin ain mang thina nima sela in lama amo phuna zong zong le ati tu da chu ngai tha mi alovin tlim takin a hlen theizel thawani anu pui po rongbol tu tho ani awangin atul chuan an wak chuak dun theizela chuti khop chuan in lampang da thaim lungrual takin rong an bol dun theiani soito angkhan ziak le chira mitui mi ania a hriat na po a tha hle a chu wangin a tho pui tele an ho tu te po in an ron angin ramthar chanchin buwa an rong bol na report po aziak zeu thina in dai lovin boy hle thin ma se a tho hun chung toite kum thum lek chungin ramthar chanchin buwa voi li lai thu aziaka an chua man ani an hnung berero chu a thi nia ti chua ania alung chiat thak le nima sela athanem ngai na hi aboral nu po a chiar tura om hi a thahle mai heng hi athu zia de chu ani december sang ni pali karbu ka chuan august sang ni le panga karbuk biala vir thileng november sang ni le panga fruity ti pun thu le february sang ni paruka tanpui tu ti te ani march roi hi arong bol pui te poin abula om nuam antia anin nelin anin po zia le march roi nun hlim om zia a thian pa pulal chandama evangelist chuan hetiang hian asai march roi kha vaibu hanna po phachin ania
athil ai atui su reng maya chome temru khi nuam ati tak pakhat chu ania achang chuan a chome temru na sal tu khi apuar man thina cho ai thei to thin lo angai na tom thin hle tin evangelism lam atui pui ema school no pang tele ko ran mi te an ina atlo pe hle a cycle kha amang tangkai hle ani ati aram mi te poin faka an ui hle ani nge yang pulal mo ya kai peng field workers point kan bial chung ko ran ta na in peng na sa tak hi karbuk bial hi an a thai hil to lawang ati pura daran jan tripura karbuk point pu hruaya khan ngai tu chiang lawin athil ti tu tikha atingai lawa uluk takin angai tu a thaber tu ni a hria tangin amo phu na kha a hlen chuak thin atibok kum sang ni le panga hian voi thum lai malaria in nadam lawa ti chuan December ni khat ninga ni atangin a oma nuam lo le dewa ma se skula akal thawa tlaya thi sen test tirani a malaria sik an mulo lawa atuk ni ni zirtop ni an kho bazar ni an nu pa in an bazara hemini hian class 7 no pangte school danga kal to tur an ni awangim cho ei an buat sai saka tlaya po an ngen na awangin nuam vak lovin cho chu aron kil ve a cricket te ala khel pui ani atuk December ni thum in rin ni ya po akhua asikle thina wangin athisen an testi le a typhoid sik mu ania an kho doctor teronin injection an choa treatment ala ngal ta ani amaro chu zan lama alu a hele deuh thina atuk nili cholni po ain khom pe telova athinna atia wangin thisen an chekti le a ta chuan jaundice ani ti mu chua ania cholni lama doctor mu tur an tak lo wangin durtlang doctor te phone in an han rona ti chuan bial tu pastor Reverend David Laurin Moe sai lo le field secretary Rev.C.Chawngliana sinot tura aizol lama te phone in an han ron boka aizol lama in an kol turin thu an pot chatta a heti lai hian durtlang dam do in pana han chhole achung te mu kha aril ruwa lian tak ania amak hle ani ti chuan December ninga thotan ni zinga apizon silonga tanga ronjin pi chalmani arammi pu chitaran jana tripura le atho pui nulalal biak nungi tenen agartala ariak phei turin anu pui fanau tenen anin tha liam ta a result siam hunlai ani awang le thoktu te anin dailo na awangin anu pui po hian zui du hle ma se azui talawani anu pui le thoktu dangten hetianga boral mai tur chuan an ring phalo hle a thale mai tura an ngai tlata wangin le na trul zual lai ani sia wangin an zui talo mai kha ania apasal hun nung ani don ti hria se anu pui le afa te hian an kalpui don te lul nen ma se anu pui le afa pa le karbu khomi te chuan ma shwedam lai mel an mu nun ber ani ta si ani heta po hian hlimsang in midang alebe thei renga adam lawani ti po a mel atang ringot chuan a hriat lo ti thei ani ti chuan atuk thole ni December ni ruka silchar lampani nan chuak le ta a kalkong alo thui deuh bok nen silchar an thlen meu chuan a chaw hle meya kaltlang po peitalwin silchar mission compound an riak lut ta a atuk ni lai ni December ni saria durtlang dam do in lut ngal turin an in siama a chaw deuh to wangin chuti laia Oriental School headmaster pulal thengliana poin silchar dam do in an kol mai turin atia ma se aril ruwa durtlang dam do in ringot alangani ome ti chuan kalkonga po a chaw chho zela thilmak tak chu a chung te zong zong dam do ina lo muak turin a lo cha lok vekani a tlaida thum vela dam do in chu an thlenga a cha angein a chung te mun sang mi te chuan an lo muak khoma chaw hle ma se hlim takina bekim le vekani hospital a admit ngalani a an lu nu rei vak lawa kabina anda luta ma set laidar nga a arong bol sak alalpa hena natna le trana tolo na huna chatua na chol ha dam turin akal tamai ani achung te le a then rual te hrilero a hai hle
aboral thu hi anu pui hriat tir ngalania theyang angin hotu ten ruwa manna an siama azan la in thoktu then khattenen aizol lampanin anon chho ngala December ni riat ninga niya ma shroya vuina program siam ania chuti hun laya board secretary Rev.C.Chawngliana kolni in avuya aruangero anu puite nga pue ania zanda sarili achan ve anron thenga ti chuan alai taksa chu ui takchungin bial tu pastor Reverend Vanal chungan hun set nung mangin an thla liam ta ani athi hian fapa chu kumpo la tling lo ania thlasom pakhat na amang chi ani adam chung hun toite ya alalpa kauna changin ama man tlang ni turin ataksa ngeya hlana ti chuan leise om tur to lo turin chatuan rama min chol santa ani athi na hian mitam tak thin lunga thu asoi zela mi thanem ngai ten ayo turin karbuk bial kho pakhata thoktu anda a tuna chuan ko hran po ading ta hial ani tin pathianin he thina hi malsom na achanti zela atho na skula Vanlar Shroya Memorial Computer Center apulal dailawa pachuauten andina mitam takin ahlok na tun thlengin an chorani bu fangleya atlak lova athi lo chuan amal chawin a omreng thin athi ero chuan tam takinara thin anupui he tuna hian tangsa model school khasan arunachal east fila thokin annu fa in an omme kani adam laya ama nunatanga thopui tenan mu dan then khat puwanlal chandamaral te evangelist siliguri chuan marshway he missionary no pangte dima se thale diknia hriata chuan ding khat mi atul chang phei chuan mi te huat po poi tilo khopa thanem ngai thin ani tin a hriat angte mi te hriat tir ve duwa thanem ngai taka soi thin mi ani zirtir tu nima se direct evangelism lamtui takani a true wheeler petrol mangchi kha veizung sung nan amomo ni in in sathin karbuk pastor bial ko ran chanchin ziak tur khan bial point ring to ka aruat hialani nulalal biak chungi evangelist teacher St Paul school bairakunda chuan puma shroya kha tul huna chuan mi te za thiam tak aya senior zo te thule hla ngai chang pe takani a mitlom ngai takle rongbol na ngai poimo takmi ani a chu mai ba ka a school no pangte angai sakin atlo pe hle ani mithil chik mi tak ani bok ate pulal moya kaipeng native worker CS karbuk tripura po in puwanlar shroya pachuaw hi mifel takle pabengwar tak ania karbuk school a tho chungin no pangten zirte tu thale fela an ngai ani tin puma shruai he mi in zir pai tak ania hunrai lote kanom howa aram mi te trong po aram mi tem thiam anti khopin athiam manani kan bial chung ko ran sang sanga asul nu mu tu tam taka oma ko ran mi te point aming hi an lam fo thin kan bial chung ko ran ta na in pek na sa takhi karbuk bial hian a thai hil thai to lawang pathiani na hne na ashruai malu tukhi kan bial tan chan na sa takani ati pura daranjan tripura karbuk pushwai he adam lai kham pathian le ko ran rong bol na thanem ngai taka thok thina ni a athil te tu reng kha adu dan maya tilawin uluk taka ngai tu chungin le a tha thayang ber turin amo phurna kha alen chuak zel thinani atibok pu zemal soma kum sang kha jakua somli le paruka tanga sang ni le paru zero mal soma kholring pu soma hi lalbuang lait le kap thuami lait te fa policy nga upaber dot tu ani a apa pulal buang lait thi hlim en khuwa ni in zirte tu na thok ani a lungvel kon puile hot tokia te thok kuala apa lungvela tholai hian April nili sang khajakua somli paruka puso mahi apianga apa hian hor tokia omhun abeng bel ta thungani a unaw te chu lal thamuana lalzami le lalzom liani te anni puso mahi Mizo kalphunga chuan nu le pa en kol tu turania mase pathian ram tulna awangin apa kang to ka pathian rongbol turin
missionary ya ain pe ya missionary a chu kual reng awangin anu le pa po ompui man lovin hun amangani mun san thana missionary na tho nu hian apian le murna alet lovin missionary a tho na mun zamuanga athi ni thlangin omta ani pusoma hi missionary a kalma hian khotlang le ko thana aphak ang to ka in mang thin ani a Christian thalai pola leader le secretary na te hunrai takchunga chela missionary a kaldon hian hortoki ko thana thusil tu le Sunday school zirte tu na te achel me kani tin hortoki society dor siama le VDP a te secretary na thoklai ani bok makve ang reng takchu missionary a kaldon hian ko hran ten tha lovin hortoki VDP ten an tha hlau hi ani zirna lama chuan kum sang kha chakua samruk pakhata pol thum apasa sang kha chakua samruk pali a pol ruk azawa rambuaya wangin kum thum lai zorhat zela atanga atan chan po MNL sipaya aming ang an oma wangin rin hlel man ani azel tan chua nuwa le khazir thala in konpui high school a kum sang kha chakua somsari pali khan metric thatakin apa sani puso mahi atlang walai tangin pathian rong bol trulna ria ko na dong ania ma se pa hian anu naw zinga mi panau pangjok ani awangin rongbola mundanga chua aphal lawa an khuwa ho tokia middle school le primary school ate sarkar hnuai azirti tu na thokwalin a oma a tho puite an nge zel line ani ro chu nget ve thei hau lo maya salvation officer turin salvation ho tu ten anon soma apa in rem ti lo zela ma se pa thinlung chu pathianin ne sakin kum sang kha chakwa somriat pakhata missionary chuak turin rem ati sakta a ti chuan rongbol na ma saber tan turin anu pui fanau tenen chimluang kholam an panta ani bungkon kausan ramthar committee roin kum khat chimluanga a oma akum le February ni khat sangkha chakua somriat pani khan sinot in evangelist teacher tura la in vaaka anda ta a heti lai hian missionary te kha sinot mission bo hnuaya om tho si in kausan bilin an choma pusoma po hi vai vakon kausan mei chia in kum sangkha chakua somriat pani atanga somriat paruk chung an choma kum sangkha chakua somriat pasaria sai khama kon kausanin an chom le ani ronga bol chungin heng khuwa chimluang vaak marparawan zamuang ke sarali dampareng pui le peipui baria te hian om pusoma hi February ni khat sangkha chakua somriat pahnia sinot mission bo tinala ka tangin evangelist teacher na athoka evangelist teacher a atho chung jong hiam head teacher ani trim kum sangkha chakua somkua pakua atanga sangni pakhat thleng sinot mission botin zamuang ramthar huan agree in charge ni turin anda awangin abial tidanglamin zamuang chau abial ta a heta hian voluntary pension a chu thlenina thok ani pusoma hi kum sangkha chakua somriat pasari atanga sangkha chakua somriat pariat chung khan kum khat le chanve teacher training institute aizola training in a oma kum sang ni paruka missionary training turin ko ani le a ma se kum thum chau thona huna nei to wangin training a kal le ai chuan voluntary pension a kal thlang ta zo ani October ni ruk sangkha chakua somsari panga khan lal thamoni daughter of pasena hot toki nen in nein fa pali an neya chung te chu lalrin zuali laldang lawaleit Emmanuel Kholsing lalchul lovite anni puso manu pui pilal thamuanin missionary tura an chung kuwa an kaldan chanchin hetiang hian asoya kanpa hi missionary na chimluang khuwa thodon hian arwai tu ten nupui fanau tenen kalngei theini se an tiawangin mei tha kan chuak ta a kan chua hun lai hi kan changchiat wang lai takani a au pa berpo kumruk mi chawalani a motora kal thaina ni boxi lawa chung khat laina tele a school no panglian zual aron hruai tenen hot loki atangin ke in meidum konga kan kala kongmu malpo omlova
kan hiak lenglek kongai chuan kan fa te puak ngai hlir pali nen chuan kan kalta a meidum le dil zawin kar chu ngodur khup mai ani a ramsai om thina wangin mi te poin an hlau thei ema ram palai lenga kongbik po hriat thei lawa mau kara chuan kan kala mutbu nen naupang pali puak ngai bok nen wangwat la chu lian pui an khap sup mai bok sia chuta kan fa te min puak chok tura a hruai tui kuk naupang te chu min puak chok turin kan han tia ma se kan fa ten tui kuk puak an du lo tlat mai bok sia au pa ber chu puak lawa kal turin kan han sak mial na a ala te bok sia kongomu mal lo mau kara in ham chho mai kan nia a ha thakim a hlimom phian sia ni kalkonga thifar kan mutafo maya pa berla chuan sakai sa se thifar ni in ringa thom dim em le lau deuh chungin kan kalta a kan ha deuh bok nen kan han cholta a chuta kan note thathum po la tling che lo chu a ke zung te kara awangwat sai trial lian pui mai na zu ka lo ni a konga thifar kan mu thin po kha kan note thi ani ti kan theta chau ani chu kan note ke chu romolin kan hrenga a thi chu are hlei theilo reng maya ti chuan kan thei ang chakin kan kal ta chara ti chuan thlam pakhat lo oma chuan kan lut ta top maya pon chia te ro wapin wangwat zuk na chuan kan han met bela reife nuwa chuan a thi chu are ve ta chau maya ti chuan kal le mai kan tuma ma se khuwa alo tlai to hle a thim main khuwa kan thleng man don si lawa tum lo dawin meidum leile thlama chuan kan riak ta ani atuka chuan kan kal le ngara dar som vela chuan pang balkon kan thleng ta shrama pang balkon la tang chuan alo la hle a tui kuk kong an ti mai chho taka chuan kan chho le tangar ngara a then lai a chuan rabi te kan tuk chho nok poka ti chuan chhun dar som pania chuan chim luang thlo ma chu kan thleng ta hlol maya an ni ho chuan khuang nen lo an lo thawa ti chuan kan kal zela chim luang chu kan thleng ta a kanin lua tur kan han thleng chu in a te box sia kong ka pui pakhat chia oma school no pang in khatin an lo lu ta kan han bethin trong pakhat man ra si lova a boi tha khop mai kanin lua chu te si khan chukla in tau thai tok chi ani a kan hriat bel ma chuan kanin tau maya kan ina lo leng thin ten khan chukhi tuam duk mayangu an ti thin ti chuan in chu kan han lua ve roya thing tua tur kan nei si lawa kan pa chuan school no pang ho chu thing tua tur vapora u atia kanin lua lai mau ban chu a khoya heng hi atia phu takin an kal ve a thing tua tur pakhat ma nei lo na ka lain mau sing hli ranon hon tamai sia babel in sang sakhi chu avapoi thin em ka ti taringot maya school la om ngai lo na ani awangin no pang an phurin school no pang an tam ema tun ma deuh chuan raivak lo nula van huai thangi alo om to ani oma chimluang hi tuikuk hlang omna ani awangin tu man mizo tong an thiam lova kan thena tanga jan thum vel chia kan riak man ti in kan pa chu kolosi pa kala tulta chimluanga hian tuikukin mizo an lo that to ti kan hre boka ajin zan chuan ngai tu athoi du nge mai kan kong kharla chu ong sir suar ania nangin kan thei to pin kan phur ve na a arin om lem hleilowa kan fa te la chu min thamon pui a in buaina tok ta ila min timang ang tu mai tur an ni ti ka hra chiang bok si chumi zan chuan mu hi lovin katlaiwa thakani ajan le a chuan kamu ta chuak to boka kamu hil ve theita a tin kan omatanga kar khat po ala liam lowang tia chuan ka kuwa thalawa ka san ten zui tamai sia kan pa in tuikuk bazar kal damdoi cha a anni la chuan no pang ai chi a tui thlum an ron leya chung ai chuan kan tur dam ve ta thak maya ti chuan kan pa ina boi thak mai ti im kan mamo zual le damdoi te leikhol turin azu bazar ve ya ma se kan ai ma im keini ai nan lo momo masale sia pek lo thailo an ni sia
kan mamo ve chuan kan lo sem zo le to thina dam doi mum khat po ei lo hian kan tuar dam ve le mai bok thi pathian min hruaina hi aro puin soi sen po ani lo ve school hon tan ani tabuka aob atangin kan thana la chu kan zir ngai kan zir rai thei em maya ram tina cross si na hlu le apuya pangte u ti hla he kum tluan in kan zira Christmas kan mang veya la dang thiam hek lo kan thiam sa kan satlut tlut mai ni Christmas roi the nan hian suri kan leya sangarep sei hian Christmas roi kan the ani chimluanga hian kum khat chau kan oma chimluang atanga kan chu adon tum kha voin ni thleng hian kala thai hil thai lawani mani kailon bula chau an lo oma kan chibaya pia ngan lo tap zela kong thui fe kan kal thlengin tu ma in biareng reng kan nom lo ti chuan hor tokia kan ki le taria hor tokia trengin sinotin min da na mun vaak lam chu kan pan le ta a saitlo konga kein kan kala khuwa kan thlen ma in thipui le ru puin min nuai sepa vaak khuwa kanin lua tur kan thlen chuan kan thom no hu veka kan thom no te chu kan hemro chopani vaak khuwa hian school lo om sa le thok tu po lo om to ani a ma se kan lu hian Christian puitling pahni chau an lo oma he khuwa hian pathian na tho alo lang na sa ta hle maya ring tu kan pung chak em ani vaak khuwa hi in zavel an nia thok tu po an ron da bel zela kan pa chuan he khuwa hi chuan thok tu te hi doctor le o kan ni ati thin anila taka kong engkima hian min ron veka damlo om se min ron kawa naw nei turom se min ron ko boka pathian puina in heng zong hi kan thok thei ani damlo thi mai tura an ngai po chini le bong hute no khat kan in tira kan tong traya andam vele mia zelani pathian hi ahun taka alo cha thina thilmak tam tak minti sak thin ani Christiana la in pedu lo ho point kan thu le hla hi an ngai sangin an dong song tha em maya chutia pathian na tho kan don mol lai chuan sinot mission bo chuan kum sang kha chakwa somriat pasaria training turin min on kowa kanom tira Christian pani chau kha kan chua san don chung Christian ni lo hi panga vel chau anom to ani lalpam thil ro pui min ti sakani wa khuwa kan chua san don tian thria ta tang chuam ti dang aleng thei to lova khuwa kan chua san ni chua a khuwa in an tap ti la kan soi sual tam lawang longin ho toki pan tur kan ni a tutlui thlangin min thla a khuwa tangin tutlui hi kem chan ve la ni a lui kama chuan kan om hur maya chuta kan pa tong traya an trap na sange mai kan pa tong trai zo chuan kan kalta a long chunga chuan kaini po kan lut thei bik lawa kan mit tui atlaper pur maya chuta naupang sompanga velin lui dunga ke in minron zela minron zoi thui talutuka adikin kan thatalawa min ti som lutuk ti in avawin kan vau taringota wa ka tanga training tura min ko chua khi chu tu thleng hiam ahun lo hle im ka thathin wa ka kanom le theinan ho tu te na dil sak turin bial tu pastor van bela chu an lo nge na ma se training zo chuan kan rin lo le kan suang tu ngai lo na lam chak makhua mar para turin min han tile tatlat maya kan ria tir chuan kan se khop maya ma se pathian in min da na huna hanom ta ka chuan pathian in bru ho mangai ang bokin chak ma ho po a mangai ni ti chu alo fia le ta e mani pathian rong bola kan chuana pia nga hian pathian in tho pui fel tak tak min pe zela hei hi kan van nei na em chu ani heta tang hian ko san hovin suai tu te kal tlangin min da na huna piang hi pathian ruat le pathian in min man du na mun ani ti chu kan lo hrafia theita ani ti in puso ma hi pachim lim le mane in vong fel takani a diary aziak pe ema evangelist le evangelist ti charani chung hian mi sang somli paruk a tho pui te ming le khuwa
a chin chia vekani afa te hun poimo ton zong zong nen a chin chia vek bok thin in chaina lama chuan pa in vong le in uluk takania ringlo le ramthar deuh hmuna po in chei ngai poimo le taksa po uluk taka in cheya in vong tlat thina ni a chung ka tan pa ni thing tak fa te mangaya enkol thiam takani a tho thin naram tharmi te tan po pa ni thing takani ama hi tong trai mi le bible chiar ngai na mi ani a tin mithina kalpei takani christian lo thina po ataksa damani chuan akal zel thim zai ngai na hle a solfa po athiam hle ani puso ma hi tho pui ta ngai sak em thina ni a tho pui nula mania om in lua te po ria pui turin afa te atir thina a tho pui mai chia te chu an nama zirin kani kanu te ina ko tir thin mi pan ni chuan kapa tia ko turin a hril diam thin pilal thamuanin an pa puso ma anat nei na tla buak dan le a hun hnung hetiang hian asoya kan pa hi patuar chel tak mai ani a kumsang ni paruk february tha pathian ni hnung berzan khan zamuang not ko thana thu asoya thatakin asoi zawa in khom ban chuan apumana a damdoya eya mase hemizana hian amu hil thalai theilowa atuka chuan a zi om dewa huana anlo halen turin akala zana chuan a chaw zual hle a akhu asika athin na atiboka damdo in lampan turin antia ma se angai lo atitlata keila chu ko ran me chero rel in khom pui lunglaya om tura khan bial ayo palai tura ruat kania heti huna po hian kalnge nge yang che ikal lo chuan in bial in nilanga sin atia dam thalo chung chuan zoram mai chein khom pui lian committee nei tur chuan lunglaya ka kalsan ta a ti chuan ana chu lo zual zela ka fa ten minon phona ka pa thalawa ron ho thalawin aizola khan lo hak mai ro anti a ti chuan aizola anon phut chawa kalo buai puita ani ti in ti chuan doctor zomuan thanga anrona ani chuan investigation ati thaizong zonga ti nuwa po natna amu chuak theilowa civil damdoina anat mit taringot ani apuma tuyom te an siak chuaka doctor ten chisang sanga an enkol nu po in zia om lam apan theilowa civil hospitala cholkar ni thumvel anom nuin dutlang hospitala in sonandila dutlang hospitala chuan an lut le ta a heta po hian doctor le nurse en thei top an chua anatna nia an soi chu thin ro ania hetiang hi tam tak chu an dam chuaka tam takero chuan an thi pui boka pathian thu ani mai ti in chiang takin an silta ani ti chuan damdoina anom nu chuan ama po chu aziom chhoviau nia an hriat laim azunte alo thia apumpuar po alo zual le a ani telina nan chu alo zual ta zela atong ri po a hriat hlai thei to lova ti chuan Evangelism ni pasari kumsang ni le paruk jing darnga le minit somlia arong alo bol sakthin pathian nena kumkhu a chol turin min local santa ani puso mahian aboral don trepa eng ma hria to lo nu hian thim aum to lovang alo kalin ti hla hi aron sachuaka anu loka achat thlajoi tamai ani ti chuan arwang chu dutlang hospital atangim din thara apuzon teina lak thak ani a heta hian din thar wai me ten akuang moi takin anlo siam saka ti chuan Rev.C.Chawngliana achan chin tlang puite asoya atong trai nuwa zamuang kholam panpui anita ani zandari vela zamuang khen pui ani a zamuang khotlangin khothen ma dai atangin an lo huaka tleiwar pui ani a ti chuan atuk nisom ni pariat April sang ni paruk chun dar som pania upa ke biak chunga na vuya ui tak chungin ko hranten an tha liam ta ani zamuang khuwa hian kumsang kha chakua som kuwa missionary na thokin a om tana kumsang kha chakua som kuwa pariata afapa upazok laldang lawan aboral sana
zamuanga phumania tin afanu paber larin zualin pasal alo nei bok nen upa sang dola zamuangin atong traina lan angin huan alo sa thlak bok nen chung te awang chuan April ni somni pasari sang ni paruka chatuan ram apan thengin zamuanga hian omin alu aphum ta ane pusomanu pui fanau tu le fa ta hi tu na hian zamuanga anwa in an khosameka pusoma hian tu som anayani ole tu na tan chuan khati zong kha ni le phot sila